atau pusaka Majapahit from Majapahit era. ya, itu sangat sebelum datangnya seni yang loop. Oh, it came before, sangat tua. much older before the era of the curved Ya. blade. Tetapi pada saat itu paham mayoritas ya Indonesia monotisme. Oh, Monotisme. this also represent monotheism, Seperti huruf alif. like in alif Arabic Position. Ya, position. seperti huruf alif. Jadi dulu itu monotisme, maka dia tidak ada loop. Oh, okay. Ya, nah, itu seni membedakan seni pada saat pusaka dan menandakan pusaka itu tahun berapa. So that's also one of the signature. If the keris is straight or have curves, we can tell the era Nah, from that shape. oke. Ini pusaka dari kerajaan Siwak, Malaysia. This is from Malaysia, heirloom from Malaysia. Mana ada orang Malaysia? Ada ini orang Malaysia. Cigu. Ini pusaka kerajaan Malaysia ya. Siwak, Malaysia. Kingdom of Siwak. Ya. Raja Kelantan. Oh, Ini ada. there's the emblem of the Nama. empire there from Malaysia. Nah, ini masih berbentuk lurus ya. It's straight line. Nah, ini masuknya semi pedang sebetulnya. It is also considered a semi sword. Satu lagi. One more time, this is very unique Ini shape. yang pernah diberikan oleh Pakubono ke-10 This once is a gift from Pakubono X, King of kepada Java, kepada Gubernur Jenderal Belanda, to the governor of VOC or Ya. Dutch government, disebut Kiai Vandel, called Kiai Vandel. 1718 tahun 1718. 1780. Bisa dijelaskan ukirannya nggak? Ya. Oke. Ukiran ini That sculpture has meaning. ya. Ini adalah tanda ada dua kujang. There are two kujang, Ya. a traditional Kujang, Sundanese tradisional. weapon. Ambil kujang. Nah, ada kujang, ya, ada dua kujang. There are two kujang. Ini tetap ada sisik naga. There are dragon skin Ini sayap Garuda, and the Garuda wings. ya, di mana pusaka ini sebagai kehormatan dulu. Oh, as a gift of honor to the Penghormatan pada saat itu kepada Gubernur Jenderal Belanda. Governor General of Dutch. This is kujang, traditional weapon from West Java. Bukanya. This is kujang, also contains gold. Ya, jadi dijelaskan Yes. kalau pusaka yang berlapis emas ini menandakan status sosial pemiliknya zaman dahulu. Every pusaka that has gold also shows the status of the owner in the old days. Kujang Kujang, berarti artinya kujang okay, kukuh karena janji, teguh. means kukuh karena janji, means persistent. Ya, janji kita kepada Tuhan We make promise to our Creator dan janji kita kepada manusia. and to other human. We must keep it. Ya. Kalau di dalam Islam, In Islamic tradition, hablum minallah, hablum minannas. they call it hablum minallah or hablum minanas. Bahasa Sunda, In Sundanese, siliwangi. siliwangi. Jadi siliwangi Ya. adalah sifat dan perilaku setiap manusia. Siliwangi is a nature of every human. Ya. Jadi artinya siliwangi itu kalau bahasa Indonesianya pengasih penyayang. Means compassionate. Ya, kalau di dalam bahasa Islam Rohman Rohim. In Islamic, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, itu. Jadi siliwangi, kujang ini kukuh karena janji. Kuku karena janji. That's Ya. the means of kujang. Foto.
Berarti pusaka ini sebenarnya apa buat bertempur, apa yang mau buat kehormatan? Ada pusaka yang buat bertempur, ada yang untuk acara. Oh, jadi saya terang. Bermacam-macam. All of these pusaka have different purpose. They are made for fighting, they are made for religious purpose, they are made also for social status purpose. Bisa tunjukin mana yang buat bertempur, mana yang buat. Oke. Pak Dodi will show us which one is made for